ببونەیە هاتنە جەژنا نەورۆزێ کوردên Rojavayê Kurdistanê cejna xwe yî netewî pîroz dikin û saetên siba 21 avdarê de welatiyên deverê bi cil û bergên xwe yî folklorî yên berengên buharê derdikevin siruştê û seyrangehan û govend û dîlanan digerînin û ahengan li dar dixin. جژنا نوروزê wekû cejneke netewî girêdayî bi gelê Kurd bi awqas hezarê salan em pîroz dikin her sal bi hemî îşê xwe, bi hemî zehmetiyê xwe, bi hemî zextên ku li derdor ji aliyê dijmin li ser me tê meşandin. Rojekê bi rastî pîroz e. Yani ji bo me em qet nikarin berdin bi gelê Kurd gelekî tevayî girêdayî em gelê xwe pîroz dikin Newroza 2023. ایرو 21 آداری ام درکتن نوروز آخو ام پیروز کنش خلکه گشارش تف کردمنی کردستان گشیر ام کیف خوشن بهاتنا قلی ما گشال ویده که و ان شاء الله کیف خوشی لنا مهمی ببا يعني پر ببه هیوی امیدا کردین Rojavayê Kurdistanê ku Newroza sala 2023 Newroza aştiyê û aramiyê be û azadiya gelê Kurd be. و شهر الولات وان بداوی ببه. ایرو 21 آدار روزا جشن کردای از لهمو ولات کردا پیروز دکم حچار پارچه کردستانی. وإن شاء الله بسر كتن بي وبكيف خوشي بي وإن شاء الله إن شاء الله بسر كفن بإذن خذي لأنهم شعبك مظلوم أم فقير تعدل مايا نحقيل مايا حجاتي تعدل متكي حوالی منینن پشتا منینه عیدا و پیروز بی هر سال کیف خوشی بی و هر سال سر بلندی بی و ربی بجاه خودی کرد ببنه یک و ام کردستان حل بکن جژنا نەورۆزê cejneke netewî Kurdî ye û Newroz roja nû ye roja xelasbûn ji zilmê û bindestiyê ye û Kurdên her çar perçeyên Kurdistanê û cîhanê vê rojê pîroz dikin bil darxistina ahengan û derketina seyranan. Dara berekat Kurdsat News Gundewarê Amûdê.